Number 2. Akosia du chumwa kunonom kumase. Me pacho me client mon kata na nimu mayen. God. All dying God. Piao. Mon ble na nim mame. Sana me di bodu ya na niema a kire no monya ne tem. Mon ble mayena. Oni akukudura de ko asode. Ma me hwe me ha. Ma ble. Buffalo. Yanko. Yawo Quran. Yawo Bible. Yawo bodu ya ba pade na ape. Ni na no korebe ya dwuma. Mami sensitive. Ase mo ba mo ka Bible ni na ya na. Yes ya na ntru. How drying court. Me do for fan page akosoro. Eye me akosu aduchimwa. Eye me akosu aduchimwa. Mikura me nsam Bible. Asamo American. Nukura turodo. Kontomponim. Onyame boame. All drying court. Marcos ya ewie ya abebo ya boy de na ejeje wo ewie de because boko so nya boko sa no kwasem em se me ya ba ya me ma me wu ntem nti ya ka ne ya ofande me ya ma me ba ko na ma me fo bi ho de but omu nyina ewuru ama na aka ba ko pe nti bra me ma me wu ye no ya nya obi a hwe me ofa ba ko pe ndekuro mu so na obi ka ze sika ne fi nti na akoye modern money ade ti akoba say my sister penny me dey na chiko abijan o che pa ma me wu kra be 20 years ekoyi ni ho adi nyina a kire no wa ma ko si samo nkomo no mu ndo de buy o buy so de ya ready buy ti o buy na ti say ye kuro mu bosom na abo no nti yakọ me ofati ase nti okoye ye ho amamre nyina so mo fa nko hospital nya de no koye nti bia ye yi ne de ba fie me ma me na kwotana de me ma me di na chi na kwotana o de ne ba me fa say na Friday ya o de bedu anopa be 11 na o se me kwota chima o na na ma wo no koye ti okoye ade chi ya na me sister so ewu ye na wuo ni mu no na me dwen ho na me nti ase kire se me ne me sister adanya ne anopa fie ada me o mo de ne ba ya wada eti Friday anopa na me se me kom pipe ti me ko na me sister da ona me sister me ko asori abosi you on the bag be 4 years sister here be mu asem na wo kan here dey ba ma me hu a che 20 years kuracham hey ni anya nas enti me ko nsuo no e ba still na me sister da so da ho na ma me fo mi wo mo tene nchen anam say enti won so le no so wo mo kwa anam say ni me ko sansuo ni ba ko me ka ho dan so me ko ba na me sister na wu unu apa mechi de mechi na chi ba na me dalet na wawu amba maame no afa na ma abija ni ti ne ba no wonte twi ti no maame bi so aka French kasa no ye fie nchen se ti no mo de akora na koma sa maame no ana omo de omo ko no ma twente makata ni kom se ti mba nam na se mo e de ni se maame me ko ze sie wo kasa a woni mo di nkomo a ze sie me ko nsu aba me ba wawu a ye yi akora ye firi ni nchen me ti ase so me de me sa ata na me nyini ti me de manfa no na me ko abrosa bi choice na me ko na me ko frɛ maame ba ko wo am say ati me ko nsu aba mba maame asmesi ni maame asmesi te my sister nchen me ba wom wawu amomo yi akola na ode ne ba na firi nchen akoma wunua asmesi no sesa yen konkohwe ti ampa ye ba ni wawu ana wasi so mu ampa cho wunua ya na wawu na wo ha sa bre no wonfie sen Satam no babru 50 years and I no benya 50 years. Eh ene no wanyini. Wo miensa. Wo ko no awu mema mienu oba de oba ba ko bai. Okay. Nti woye no ono kra wonte ase. No se ma me ba no ma be na me bubo no na busuafo na bubo mu. No se Julia sembo ya wo kan yi de e din. Nam se anya ba wie me ofa so ni ho kwafu mi nim ba fom ko hoko. Ni etam ni si bucket so. Ti ye wie se e bedware na na. Me ya nam se da bi ye mienu kwanye nti be chance me ofa ho wansa. Ti yanko penemra. Timisi abonte na mi su na danfo ba ko bi sam sa den na me say me ko nso me ba me sister wu no say enso ne sa na me cheche mu che no say na ma me ko fa wo fam na no ko fa ne bai to ko fa ne bai de ya mfa na sha fidi oba ya na yadwale na deda no no ko ta da ka bai ni ko sie no ti na Friday na de achi Saturday ni week am ya yi na ma me no de ne ko hospital no so on do ko ye o mai eti obi a wo twam akọ ne ba bi no ko hu ye kromfo bi o tachima na o de nkra ma mo say mo kan cha mo ma me asemasi say Mercy ewu na memene de be na wo mo ye na yi
na jamba mi bae ni obae wona me hofa de ntokwa men o chese wo bie wanu ba bi enye enti nam say ye na benti me hofa kwafo no pa aduan ba no sakosia mo ma sisa we they say me nkwafo mu bie no ye nti tam na no ni kakra me sister ma no na me sorry ya me ko me hofa ni mu akofa aduan no ma me di ma chi wo de twen na obehu twen na mo de sa wo matiko sa ma me no ye wo ma me ni me ma me no na me ma me di na chi no de sa wo matiko nam say da we de asem ni we tiko wa asem be a twen na obehu de we say ade a wo ye so obia me kire mo kire obia baka say de wo ye wa anya ade na me de ehun yam nipa no nya wo nya fe ni na obechi o yes an no an besi ne abrabo ne de fagina ho ama me yeba afena edru asem no interior because asem ya okay achebe 20 years ti say no kore saada na watena ho afena abeka ho asem na me pa cho me dofo na butreme yu kura free mic no yebe san abaso na seti sanso a ma me kro no wo ye saade agide yi yebe wuram oba pa aha ti wo say no wadru he kasegu akasemunum na madru baby a owu ye na yesie wie na ase wo ma me nua no beka che o say o de twen na abehu ena ye de na asie dawroma say de asie nyina ne say enya die no de wadi minya firi min kola bere bisa saatam na miso amadwene mu ana ti akire na mani fi ya me hu say ye nante ho no a niam bi nkoye ma me ametu anamo ne ma hu say ade asam na ma me kan ne we train na obehu no afi ye na edi minya because they say me to 53 years ma anware ara husem so obi kra ne baba wa brabo mu obepam na me na sako sesi ya rate ana afi ma hu say edi minya ma chiri ba mi enu so sa spirit na ode amano ama about say 18 years mi di ho akodi aba de ni chia say sika bebre mi ni say akora na ja sa ade say woda so ye say me nua ba me tse no 1 year hwe na 28 years say wode akono so say wodi akora ni nya den na me pa che o ma me nua no te ase na se ma wo ke wo ho adansidie ana make say adanse ani nyame ene me wofa na wo me wofa no so eno de oye wo saa obi wo wofa wo a wo hu so ai saa na hu mu asem a wo se wo na eye wo no wo ho adansidie ene say bia me fa bia ma me no ne ka na asem ma chi ni ache ono so wo ma enso so no e ma no so ankosi hwe wo se akola wo te no na de no de aye no de ahye no ono me ma chi ba mienu no if as Sunday ya Saturday me ma me nana pani ba ku wo ba na ekwa yi eti yakwa no na ye busuani ba ku e ka che me se ma fa me na nsi fo ma nkola na me nua ma na ode wo ma gya me no wo mu nyina ase be hye ti me pa ba bi mfanti wo che me sofo bi wo ye wo che bi nsu ta che bi na yakwa ye ti yakwa no na sofo no frɛ girl bi de spirit bi fa ni mu be kasa ye ti obekasa no ko gina me ba na nim wo se me bo wasumpa wo sa me bon wasum na sa wo benya ka watu kwa wo benya so anko wa and o be wali du wo be kwasa aba already so ya be wali me be 2 years in February ne 2 years me be ko sofo mu a ebro ti 40 days pepepe na me je me basa an re eti sa de na mo kwa twe spirit be show bi mu gidi say no kore me gidi say no kore pa because say de me nua no nipa no ye hoho ye nim no ye nim ni ba bi otimi ko gina me be nim ka chen say wo o say me bo waso no didi matem me be so o mie na no kwa me nua o mo ma me ewu ye wo na wudi ade wo mie wa no kora nka say na de ma chi ana say wo te say ma dutwum wa on say agma course me dofo wakasem bi na se obey create ye wa obedi hu ya wa anwo se de wo kan but wetimi ate akoda atiti na mananya 28 years ade na woda so ka se ma anwo akra nya wo ba no me ba na fe di entia Sunday asam ne de wo ka me ba ne de wo no wonim sa wonim eti me otekura ha eti ono so no ede na ha no ede na edi ono so nya se bia na o ya adwuma se adwuma wo mo kra no o ya don adwuma wa don ko ho obi wo ha wo di na ni den spirit the fad mu ka cha ni se ono na abehye nipa ni so woni me ba ni ko si obeja adwuma no wo hini ni na de ma hia o kasi ne su enti we kra na ka ye ko ho ka ye ko no se o sra kwan Friday na ye ko ayi no nti na o mo ma na kwan so for ne se ya mra den ma ko suwe
wono apart from awo na ama no wo sheda ware tena wade ase dabi bema bia obeba onche bia no ama no wo e dia na omode jai no wo beso da yo se obi dia baba ni tirim okwa ho ma biem o da so le na obi a o me pane obi afo so me wo me pane okwa ho ma biem tini nyina wo maame nua na esa me dia me susu se wo na esa de no se o maame nwale na mode asi nanim yesi ate abisani agro me fancy nanim na de wo me se machi ba mienu no tam na aspirate ni asa no on cry ana oba me hu kuma se na sata ma aja Pentecost ndi o dwe so ka sata fe no ote na fellowship no wo ayi first ayi bremai SDF no ho no brukuto e ho nam di ka de ne koye e ho no okobie na no ka sa me maame ne na de sa abaye na man me maame wi no mu susu nti me maame ne na te no ti sa kola no wai ono on kran se si am no ka sei na asemu ya che ada na matena hwa na se etisa mu confront maame no emfe nkosi nanim na watena wa fe na utu wana pa oba fefe me maame no wo ye obekun se si a enani ada na ni ode ba eni eso obeku yai me kura na me kasa me pese ebeba but se chinchira se me manamra na me pese ebeba na me mu de na ese program na omo ye no se enya die ana ma me free bi a ma me kai ode ba ye na se no edie na apese ye boa wo adawro ma me de me se ye de ye so ye numadifu sika na me so mu na ahye awale de se de me de manwani bi dabi oboa wonya abrewa me de hu hia me sa won afa se de me so sika mu a na ahye no anya spirit na wo de me nya na pese me nya sofo bi ma na boa ewrade ewia se ya spirit no sister calls wo ba obe de ono be de ya bia oh na we dey so no dey on there sexy man dey on there nti ma me ne boa me am asa de ne dey ejai but ejai ne manyina wi te se woni be ma bia wa brabom Oh much. and I won ton hwe nso me digwa bronya ya me koya mkate wosire no ma beto bronya nyame nko aka me wi nti me solid free hospital na chese me sika nyina asa yade osa machi kase ntimi na ntimi nyahwe ntimi firo na chese sika kuta me na de nyina ahye ono ma sa wo ma me ne ma de omo ye kama oh mami so animonyam kura na se de ode ya me nko de ya ne maye kura nke esa nyamo nko ne mana na chese animonyam bia nim e wo ne masai so wonya se me nua na sa be kan ho ne na ye sei unua de wo he ma chiri ba mienu wo ba no ameka se me de ni chini ya me nim se sa one ma me na koye one one na ye one chese me de kura ko be 10 years on kasa me ho kura da if you say me de ne kompa ibona me nim se sa de na breaking na okoye no on kasa me ho biem be se ne sister kosu edutu mu ame de way awo kasa ya uye obi a wani be den me ne de me kasa nya de na me bo na unyi ni se bia no so na bia why obi bibi na fei wo de hihye drum ni adan pentokwa me meto on me ne de pa but me passem so me life je ba wo be kam na say wan fa kwampa so me kam de a me fa ho nchew enso so me nya nipa me ye basa basa me nya nipa me ye basa kokon tokwa basa basa me nya nipa bisa cause they say sama wo kan ye konadu kase maami ye kase ye frɛ na wo bepere betiase ana wo de ehu hiam wana na wo pe me de hu hiam se ebenya obi a obeboa wo na wa yi free sai no ene pa adwuma ba ayawra wo semo eda ba ne twato a papa no sabe wodi ebe wo mu obada ye mu no ache eja wo ngomu anu awabre ana me use nti if you was add ne de na ya na me nwa Easter the way am uti wa na nti asofo no ade na omuhunu kanso omutimi fia no omutimi nya ho hwe anu na kyeresa mo wa bia ni nipa ho ombe kanso omutimi nya ho hwe ni aka ni akreti confusion mo koton san ho kyeresa me ho mete me hu de menye dai kra me sika sa me nya sika na de han bi na me sisa me ma kogu obi de na me kotena se me nya makura me pay ya na me bia adwuma pay ni nyina ya ayira basa nipa mdija no so wode cheche so ye ne dai ni nyina ya basa na so ni nyina mu no me nya sika be ha da metim because Easter ko so ade ntia me kam ye wo ye papa bi wo ye ohene
o ni edin sa wo so wo wini ba fefefe o tin ka me mpo ba akra ma no ana wade de ompe wa ho tona na wo pe yo ye be nice wa ho tona na wo pe ye be hwe mam se wa asem ya no de ne ye bibifo spirit wo wi ase to da bi so a udi a kire bebre so no so akoye bibie wo asem yi uka ne sei adawroma ohini medasi bebre ye sister ya sema o de baye na yesi yeshia ye be da ye ma me no mase yeah no ni die onu dia o de bebo na ahometi bebre mefa no efri sane oni Bible say anase yetaka say as a man thinkers so is he sane oni pa dwene no sana otie anase sana ye homa no sane ye nua bai esika ne nsem no me de kametu ni fu bebre say free sane ni sister no anane ma me ne ka baby no ekwan a ofa so ka baby a walking unse be 20